Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu andanikana bishurani khair malani kaundo mlio arumwazi sana tsazahe dunia watukufu ngamjua suala ikaw ngetawo mare haku harumale bango linu tsiwono director kwa lelo ya jimba swali ya kaurungoa ila dimori tsangembavi ukana harumabia nukana zinksuzinu arjuka jumurongo abantu unge narsamihilwa kakarti wasiche mabiayo nsipi ya ikaundoro nawe bwana ngo abantu ni wakati ngorongo wao kusema suala yangu watukufu ante resume mbavi ya hadisi inu dengwa ngabwade yao mtsidokana haja ukaya kama aminukana ikahidwa shore damrungoro jokari hundwa nizinji arumwezo zakahamwira mbao bana kangabo waredwa levi ngabo boye heni namna wanzao hema lezi kaondoa kabano enadinga nzo kambro hala hulaba mradoro matsuyanga lambabi yere matsuyanga laweni ngoindo salamra muzisi ajuwe sala kimkano kana hajanai okayawo wajansu kana zergozawo blapiza udea dehela house commentaries hawo wanjebano wade salamu na masana gosatwe hanjar buhe matswar msuala inu sifanya tartibu ya utsagaza fikira zangu ranzibala hatavano okaya watukufu warumbo vanu gwambao kana wanruwa ulwa yao umsaja jaunu pia ujirio zinu pia kazipangi wao ne sirikali andani obanu nibimisao manadamu naksobimisa wae yaone kama manadamu abimisa wae hawono gesela chaposha hidwa yabe kangono masulaha yabe shahidwa ekangono kangamina haki hau heni mruge na namna lazima ya jabi misaza fikira zahe ilirelewe zinu njema watukufu nafikiri kama suala heo msaja jaunu pia ujirio kasi hadhuri banu garwonao zinu namnabie yukaya hoka wanruede harma mpira watu msaja ajaba fulwabwe waulwa ya mru yende wanruede hata one sokana manu sababu ya alimama Azali nuipango ya hao namnabie ye entere alimama Azali ajuka wihunda banu hindi wayasange rais hajoka ya muhu wa heyunu Afrika wajima Afrika haruma ensi riye dunia pia kazema so rangali yao yende amenye yatamsajaja entere hindi ye ya johunda ye ngam amini ukanabo entere ya jopare hana habo ndolo lo kontro ya heli amenye haya insi ale oba mono wakampira nyumeni banu umpira huo riparsa kama puzonye wapasua umagobani watawa hata mbobosha kabo hapashia habo hatawa nana wenji wakabo watawa alimamu Azali ne serikali ya hahe entere hindrini wajohunda wafanyi msaja jata iprizo itabalie izo zijuaranshe ndo ekazi zimkinishia zijuaranshe wale kaonge kinyume naye na temnendo mtitiabo jerdi rendelo pade huo tishia zuku watachimba swali ukawade sokana ya mruola ya tulwa kagulu ya kawadahula babusiwa balaila zilao mipango na jana jao ngasimanga zengozinu ngazibirao bonze ngasihashiri ngalizo nao ejuko paya de na paya ve simwambani ukaya mimi paka mdabali msingaje manape po shauka komentari we daba we mlevi yoke na nambarongo riwono yokaya wakaya motoshoni hunu ya fumwa ni polisi yesi wanrulo hunu Faransa riwono polisi wahafisha warimono riwono rongo zahe polisi huo yoka weide yaua ye motoi riwono unurambanga bo sharia la torchekezi eske polisi wori ronesi wae yokaya geladimola wayatuhumlao rehema kama hayatulawa mru wako ya kijeshi yokatolwa jauri mboni nabo mrondo harumanketi yedi ababusiwa ijomkini shende ambe rungo yabata yunri hokana balola tsinda mathalan rijari mmono rimlani hajama udu harejebo hazijuha ya porsanti ya rapula sheitwa
zabarindi ni ritsungu hanze kerle kezo kana ani karno paro kinaya karno paro kubali sharia karno paro kubali yensi hatu yonsi shabo hindi ani beseheli nelewa hajimbe swali zukwangu hajimbe swali getsungola di mabari kubali rabensinu edare ngeushere ani heli wonuma silaha halafini johamba rudamba so daktari kubali yemrunda wewe dalazi murumensi beseheli heli yako fikira yako ladhimu rikai nsuhuri ema wende manzani wangu zuki wangu shanga serikali manao siasa yokaya heli na wana wamba wezinu hamabanu Faransa mriya urwa mruhitswa yani mru uluharu makori hamanda inu yogu honesi wanru umono eza mimi harumwe pashe hangu ejo nifanya commentary ya hundea ngamjombuloke nganso jombuloke directe mrugu joda habari za komori Mwenyezi Mungu atubariki yokaze message zatu pia ngwarenga wabeha wala wadutsa wandu so sinyale heni wakati ni heli hiyo sharundu tartibu nyura jina alafunga botsoi tijifa fahadi tijabdala la wabo nza hode amando tina muhimu kama director hamu la wabo nza yende amando tsatsu block abani jonjamo tsum block ebe mjokana hazi jeni jonjara mwindi na hangu mitsum block ungu komante basi mimi gamwele ukaya ekaleo zila wakahanza ukayepo jeshi ola yaonesiwa rimone rama hakama ejalawa nambie sharia wanzori rumie bamitsujua isho sharia ndashivi wanzori shirumie baminjara ya ukakabatsimba nokuzibira nai narendele harumeza jiriban harumwanru akahula bana wakati wafe swali po Mwenyezi Mungu ajumra mwido nwanyanya ikawo waundu adungo rengo watendezo handani harumwandu ulayo bana zidi ya shembrina deye abomba na namba onga mjoka umala huzi dajukambishia kana hundra datarongo feswali hakade nwanyanya wadungana wakawafungwa wende kandani zivire helila wa ulaya na mnambia entere alimamu asali ya johunra feswali wende bale yolwa entere dai uimra solo ulorais na wanru wahima waboka paka niru sisibonsi yabo nrugono kaye wanzo enterendo wanzo feirando dola umremo zijire helila shamsu aminu kana uwe yalima mazali dajikoda pange aloro wanru hitso na sange rais na kama wanru wanzo wa mtowe rilemane film ruhabo wa mbloke tena kabatiza mzaha bijonja banjo mbloke arame pashi hangu amjoka hiyo wenge mimi gamonokaya ya entere harumeza ngosinu za honu warema walimama zali na rabeza kweli babisika suwasaka tsuhara na zidwa eju kwanza ya degu jojudea shanga bumpango mui ikaongu na wandu warema wezinu yoke kakweli wano rokobadili wanzo watu etabu harmensi ranzibala watanganya onsi pia watushida utsungo mndu mzima watushida waonezi tsohenda mwensi wazamba wa mratatibu shawake wanatofanya sinema hata wajapote ni mrajongozo davotiwa kwa tsone sabari na maji kwa tusikine maraia ya mndu gwele ukaya za jali kaunga zifanyishi hao yokaya jau leo jau ali mndu gwele ukana zinu zinrongo kaunga zifanyi wao ni waru ya ukangwa ukontru na lema mazali kwa wadu wajohundra wadu wajomba lewensi nja msajaja wadu wajomba rungo ulwa yao ili wonde wandu wajambe alima mazali kasunzua ili warengezi shamsuwa minu kawejo kanaezi yake mhu wa yenu Afrika wajema Afrika wajango walanga rishinda nao mpira warema yemvua ya beila ijube bala njamba kamboye wa fadhaki wakatamba kanga lazima mru wa hukumlwa narele wenro wanga warukotso dwanga labanu wotso dwanga labanu mbwa yarudia nti harumo pande huo salamu zikuwa tufa kimrada president dese njamba kanga mumbo haki kinyume samba kanga lazima mruo reya mruma reya uwe mwenyasi ya hukumlwa wopande wambali ngasi haruma zi action zivirao wakati unuruwa nao no mpira heli wabira yokaya emana weji wabonga wotuhumo welewa ukaya ya enterejo parare habane kabajiri msajaja iyo ya wole kaungu kontra limama zali yokanswami lukana limama zali ajo karaisi
gwanzo resevoti garedo harma kampanyi maudu alimamazali ede arume wanru wafume wanru ya jimenye siasa iyo kama si mwanadamu ulona akili ujolewe kiasi yo kana alimamazali hajuanza maudu ya RDRJ ya rumensi gareda harma kampanyi si haleabo alimamazali ede arume majeshi yo kana mdemo uwe maraia yabo hiyo mrugwele ukai wajufanya msanja jamadu ho doajo kango control ya hae ili wazie ze election yode mwanadamu elewa mrunanze mrunade mrunake control hangu minsi mhara mrunade mimi loma mimana mme mimrumme ni maana ni mobanu ndrongo wao yabo ngamjuo kanga minambi ngamjokana mi ngamina zifeli ngamjokanga wajupa behe nsimhara sho wajitsatsa wadeo tsondwa ume yekawondwa ume ojo heya indensi hatu wajo habanu warongowe kakweli wajo shida stahamilile zidwa wajo udeziwa shemana mtataya ho na bakakamno subuti mje mabeze kweli ya lazima mbandaye lazima mkiabu mdodea siwono mwana mshatsuo nyumeni bani yakami wangu kwa timbloke jani jomkini shi haya mbese parise e directe hangu habari za Komori ya unsujua harwela ulia juzibanu hala ulia harogo zahe hajaja na ngurandishonde wa mlevi wa maji weda bala maji weje uchawani namne kao mimi nejama mtimfumu wa hopeu timreme hopeu yabo mimi wapeu mimi ya shanja zoe wakati ile malezi ya hangu emana wanramatso wanlaulia wardu wanramatso waja wandea walapiza abukende malezi ya hao yabo tujibu yabo basi kajaba nono jibu wanruashe na ruale mewa hawalo moroni ho alemewa nsina wakati wa namna hiyo shagara nzoro nsokaya narele wenro yokazengo zinu mwana mkomori joeni shababi mhu katufikiri ezijiro zinu ye ze faida hakika ngono kanali mamwazali hajoruma wanrodoa wafume mru haruma mpira ya hunde faida ye na imru lo raisi ya saulwa mashairi yemru anzore sefoti maudu ya jimenye siasa ye alimamazali hajoja fanya msajaja yoke prizo itamba ivunziwa wanruwa rohe wakati wa mpira ya hunde nterendi mpango hamanduo ya hunde nterendi alimamazali hajofanya mpango ya rume feswali na wanu wende kandani wareme mizinga ya jitoa harmwezi kweli mwanadamu kufikirana nayo ka yeye yarume wanru wabele mizinga le jeshi la njaru msajaja alafali mamazali ya jito harmwezi de namna hii mrugwele wene namna hii kabala wale ule mpango wahe yende ya jifanye kudeta yeye henye yukani wone mru ya jabanu wabe ule mpango bae mru ya mwa ngutuhumlwa yukaya hawa fahadi habalwa yende ishiliwa mulo hama tuhumo yakabanu juzi yaona kanga bojweni hunu yafumani polisi si wanulo hunu za sabala harume dunia dobe yaone polisi wo yo kale ngari jihada yao ka iladi murimone iladi muyabenu herimone je wala mrulo haruma kori ya kijeshi utuhumlwa ngawe hunu amjoka ujurumba shizunguro una publication njema za shizungu zabaratu kawansi hahunu waba no e polisi ya fuma ye joni wala hunu pari ke lazima serikali ya Faransa mombenue rimone e awaola shahuda za hunu lio ufanya we maisha ukubaloka hundu uo mala seriko sawa sendao pia shaboleo wala boya jatuhumlwa anke lazima mumtowe rimone ba karjelewa yo mipango je emipango ndai emipango je nyine mwanza weti mwono za jana mnamwa na jeni mwajama mwamrenga nyi warukonga nyi kontrol na le mama zali leo mwamtar mwaze ze paji za hanyu le katililinu le weye chau mwamdeata uwenyi wajawa hamba yokana mwanamsho haya mwajama ona yokahili mwaone moto yakama mpiblie banu na ili mwaona le jindulila mramu wa ukaya ulatsindaye henu siku na mchoja bandu babo ende heli wanrojo kushanje systemu yende heli nsi kubadiliha zidwa kufuru na uredaje
karijamba kabatsimbi hau karijamba nsike tutabiha shayo wanru kama dhamana wanru rekebesha wanru waone namna rojo shida wafanye leo mkabana mtanganyie mwaba mdumiziwa mwaba mtao ala kulala mabanzi ya hanyu wajura walokomori wanzo wende makandida mwaba ali mama zalika simwafaka zabarini mwatukana mru mzima mwatukubala mru mzima kakweli zinzililo za uliliwa na komori kakweli zinzililo za uliliwa na komori kakomori kwa tabia hao ngabo tabu ndio kama mru mzima mkubalu kanga siradhi nsike kandida nensi ya unihe zetabu zinu rizo nao gari aminio karjari katsiri fikiri gari sinesherumbi shahensi gari beha umru mzima rikena maji rikena mwenje rikena jago nsiju zabarima tukamsifanya shamotsi mbili waja wafanyiwa gouvernement d'exili hunu iheze mabaya banga watunome waharumwe hata wanrashida na hunu hata karutujo abanu yongiyo karutujo abanu yokaiti yorisha ufuro abaha kumredi na karutujo akabangwao miushukuria ziko bengwa miti mru fikira nzima mina yeto sana himi haya jonesa kidomana kaja paro jana rugo za violence kaja paro ne sababu tiju shaho ne sakaye mwana ya lelwa ya soma ulohan mwe diaspora zefikira zae ngwanzo rugo fulani shaye shikomurisha hatu wala ikawe yepoze wala kao yakana msajaja wala kao bahari kajalamala hamji wanruenji wala katsawa sho mwe ukatrakili hajelesa ni sabara maji au ni saina mna jwanzensi kaya alhamdulillah mikala ozamba sha vanu msajaja unu bengwa bana tsomba bazijiri imana ulaho lwaya wajaba biri msajaja wanu maraya pia wasopareni ye programu yoka leorke na mwenja 100% yodahu ye ukarikena maji warofanya hasi wake unonongio nda yonu wanu waona we mapesa yo jabwese nuko izo wayonu handaba namrambie ukabanu alimama zaliero hama na basainu waruga shemezao maji washemezao mwenji wasemezao kakabati msomo wabo kabati swiha yeze nuko zinuko tuzirenga ndaba abi wabadili harumansi irijo kaya yoke ibadili manugo karja sikarifanya exchange sina wandu wenge yende mara kaswa saka rukiru kinaya wakemsaja jabansi juu bensinge juu lembelea banule ekale mimi mwitsandraya uwetsandrangwa nanzao mimi ni tawalensi shansi dozo kana ngabo mahalinga bonzuani amjotawala babe imi watsanga kwa nanzao ngamjotawala imi ngammono mafuvu ndayabi ikawa mtukona yarenge njeni mtolenise tabu bwa komori simabani hindri simwanesani hindri wenge njaba mpango unu wokaya fahadi olwaya wanandu fulani mimira ha zinduko zilaruma mahakama sina ujaba njena mbokana jau shati kadhan jono nese yokazana kweli zibirao hena mwanadamu nzakiri yokansi afikiri ezeno gozinu yoka kweli mimi mwana mkomori kamjoni unre mru yambe unu mpango wali mamazali wale mamizinga hostadi eske kweli haruma mru mwenzankili ngwele okaya ikabadore mamizinga bafumaraia gazijwara njali mamazali waimru lo rais waimru anzo komba udu rendar ma election hajonda fa yero kamanda zinu zimaranja yabo hajitoa mwezi hajonda yarume wanruwe de kandani wale memizinga wanruafe yokawengo tobakari mwezi izo rugo yakola mwana mkomori yakensia elewe yajifikirie yaonokana heni namne nsilio sha wala wambao ngabotabu wa kontri wale mamazali wadutsida wanu upando hangu mimi wadutsida wanu nsuwa wana na taba tartibu panule nsojojua zuki wangu elarifu ngawaborelea ni rikamina wanruwe tsana ruhanzao ritsanganyihe na wanruwenji rurende lidweri rutendeze rambega ruhanzao eskengo jorumaetsi ngabonzuani ngabomali
ngabo mabavu ya saya ya harumwe ngazija ya bwekeja tosha kila dimobari na maji kila dimombira nziwane masiwa kila dimombira turne harumwe masiwa mmono dwebi ure mwali mamazali ya turne mwalina ngazija ani mwalina nzuani yafanya mabunjilo hiyo mahisi yokakwele nsinga za umruoi yokakweli ekalima mazaliri mtoa oyibujo shida ya kebanu yasimizize ye amani ya bakibanu ya jare sevoti utawa waja Faransa pasko kwa juka kwa no shida kwenye siasa au masiwani na hiyo mrugwele ukaya yabuzo vuzabure yokaikawala wahula waja hunu Marseille waja Paris uwinjini honruanu warenga wanruanu wanruangazija yabungu kwa mtawalifu harumwe nsije wakomori wanruanu waula wa ngazija waja hunu na mnabie duskur padabana ya kinaiza mwana mkomori ulokomori utabi azalia diktatori komori ngaba diktatori wanu wandesi ya firauna wanu zerugoka suhenda katsimaji banu wamana uyo rongowa kidhoma na cheka rongowa hamamru raia wamana wajabanu wajabokana komori kabatsi hazi kabatsi unono kabatsi jau mimi wakomori waliho mnitende zamanu ngamonao kana warupia ngwa oetomangi owo wami juu ne kalima mazali weri mto karano fanya mezi miraru tatifanya mahadisi vanteja ya waru fulani wa umwenje kujukaya telele garjozi tanziani sari na hizo hayi manadamu lobo nze wongu jokai zoti rongo zisojokiri directe projeze namna hizo renga maha na maha ya wala bima alimamazalia tsenge maudu yetu ko jaregerele ya justimizi rono tere ya malozini wale kililu de dabala ya hakabala hetimizi alimamazalida jabanu yetamia yode tere mpira kujobekana maji yanzozungule masiwa mwenje wanzozungule masiwa unono wanzuke sanzima ala kulli hali izo tino kumkinishia wakati uzima bwege izo tino kozokana wanrware kiyo zonuko kozo balo habari na maji ikezi inu ilawa ngari wonao kangara jujana baramaji fulani vanunga mwanao zembiorendao zinumbiyo zokana rifanye mikataba sinansi shambono mikataba ifanyi wao azali yende atolwa baheze ntsizenu emanatoju sasha hitwa watugode uyi mnatsi kawe katina baishanje uyi mnatsi kawa tapakana katina mwenje uyi mnatsi kawa tabiho maji uyi mnatsi wanruwanu wambe waremo pouvoir kwa turi bela barina majokana na mjimri saidie bakartina maji mimi dhamana na tendelwa lo haruma government exili lo monze yenti yangu katina maji yenti yangu katina msomo yenti yangu katina jawu zila mzambao amweze tuskuru wanruwanu wajabu atisahao misaada yokamaudu ekowa kumwaruwa wakubali hawa sonziani rijeru wasaideze proje hizo tizombao shazalina roho yabu mana mkomori shababi ngwele wache yokaya yabo itosho yokabake mru bahari ya avuka bahari ya dhamana yabe na ritowalima mwanzali ola mwana mkomori yakubali yabo gadora njarba gersi me garjodera remane garjwanga mizana upande wa dossier inu min sina huinjia hata nambe na kwize mru nambe wali serikali au nambe wali opoza de atsongeze mwana uyolo ngabo mahakama garwalindao sha wanrujo ubimisa tena ye lekio lambo awe serikali do wakufanya taratibu ye mwana woi ya ulaya eske serikali wafanya ngozini zijo arrange harumela siasa au ke jo arrange esi jo arrange ndo eka wafu wanru hompirani doevaya kipu nationali ya bonze ya Ghana wazijuo kama jiribisaje jatanga wafu wanu eske yabo yonge do arrange alimamazali haunge do arrange wale kaonge kontronae eni mru mwenzankini ngwele ukaya ekawa jirimsajaja wafu wanru wajiri balbala yabo yonge do arrange wale kaonge kontrona alimamazali yokabo deja zensizilo yongo wajuko juha komoringo lwa yao wajiwanzi wajue wambe alimamazali kasunzuha
baadhi ya hongi na kodo wanrugwa fao bahewale kao do wanza wali mama zalaro hewaresha hitwa yabo ngejwa ranje wale kangu mremo na sasa ya irono bapale holwa vanu vadzime kauti tabihara bapale dokaya bapale holwa hamba haji waneze nguo ala kulli hali sime silamu ilokosa zero na tena lokosa zero sheka bapale hakazafanya kudeta haulaya eni mlafanya kudeta yeso ulaya hata wanru wengi wazofanya kudeta ekabarenga ufuvu la mali wahambo kana maniko hatu ngabotsoyi ngamna mbuloke tena la wabonzaho ujoda bala hundo jina yondo adoko matesa sida banu atimza mimi ntina muhimu ndo kana maami banu mbacho fikirikabo ngami muhimu ndo kana maami ndo para wanru jonjabanu hojawiri mitsumjimbo hojawiri ni mtoa mapashangwe nsa wenge izorongo ya koladi musisiri jeleze ya ukaya kartu haraya izorongo zibira wene mnayin shana rikensi tena rangali izorongo zibira uzinu hakika basi johara nshendo kartu haraya kabanru ulaya ewanru ulaya wanu wakulaya hanamna hinri ewanru ulaya wanu hakika wanru ulaya wanu wakawulaya wolaya mrugono kana iya johonra interendo harumo wanru wolaya manama bienvenuga banu tikahutsa kartimize directeur abo bango jujua ya sheikh ujameze commentaire ufanye commentaire shamo mtsono nesokana banu gabo wakati ikawa wanru ikawa ndo waremao zerongozinu mrugu satokana ngaborongo ka mrugu ka gazaranje ole ka onge kontrol na limama zani karsu haraya kajaba zonjema mria ulaya ngarilaniyo na sana ngarilaniyo sha mrinangaliye wakati ukabanga bwanruko leo ngamjuju kabanu bemvenu ina wandu wasaya nganyibonze ngamona ukazaruka zondona inga mzitamkao hautukivu ngamzabao yo haki ya hanyu shaka mjuju kana mkenyina wandu kongo kontronezi ngwaboma dhamana wadufanya rungi kao kazisudungana na ula wakati kasudungana na ila namne kao ijora ranje simaraia wakati narangalie vanuga mpango kongo jukiri ujirisiwa ni mrukonge kontro watine kago ujuo urejeze bana hodingoni umenye rungo zinjira bala wewe ngoremo kanga butabu ngamidakoro hamwe mwana mkomo ruchoka imibano gubabuho ngombo ngerutukivu bado biholo haya gufikirikana onro lwaban bengo esukilaga borwa wakonikaushano ndea sijojiba aimani ya ulwasa barindri sijojibi wa bapale ya uwe hawe ulwasa barindri sijojibi wa feswali ya ulwaya hawe uwe sabarindri ngamjojiba ndo na roho zela wasabarindri zina wakati na roho yokandojibi wanerema kotsi arumwandu ulwaya la kula hali nanke wapeu hata na munde hata na maminga na mabe gamshangiro zinu hata mabe mitsihilu mikatili yoka hakika gamine roho yojibiwa ni wane roho za wanakomoni zelawa haina hali ala kula hali na mtini trete ukana mi na rohobi ya upeu yokamjojibiwa ndo na roho zelawa ala kula hali gasjo amjo hunrenri gasjo mnaranjena hinri shana ribimise harumase nukikao do zibirao harumase nukikao do zibirao narangalie yokaya ezo nuko zabira harumase chani bumbili zinu harumase ajali kao do zakauvira harumase chani bumbili zinu sindwela raia ulo kontro ubabu ulo aktivisti kawo wonge bari wakatujua ndongo zibirao chasisi ngarona urongombi ngawe kontro na nesi huibi urongowa yabo kututsanga kakutsi shagara nzora mbukana harumaze zinu nabao zinu plus zifanyiwao narangaliyo ka ezerongo sijiro zinu harumaze ze kabili zinu eske zitendwa zifanyishi hao mrungu wono ya ukaya zijora njendo harumwandu wanu waili wanu zijanibu mbili zinu ezitendwa zijiriyo mrungu santokana
izijo ani yejo hunrando ratwere macho yangalie wenge mimi ala kulli hal njaja banu na beda wanu yauma kauluni ambao mana mkomo rubimiso jumkirishanga mbimiso nai ya bimiso kaya beseye ye kaya mpira ula bajiri msajaja ngazijwara jalima mazali yodeli afikiri beseye eka mpira unu walwa wandu au ngabo mizingare mwango maraya wa hafa ngazijwara anje ye serikali maupoza mrudo wonu minja jabanu na kwize watu fulani bo haruma mnapo na mjabanu dada bo naona ajibe swali yamba ukaya ngela dhimwe mru ikawa nde amba hauwa fahadi yakaubira yende haruma mahakama leo habalwa ngela dhimwe mwone mimi tikazani one sebabi yokaarika vanu riwono polisi ya uwa mwana hunu nokarjaone polisi uwa matsoni rituishi okana hende hakarumaze mahakama hende hau kumlwa hata rijarisho kana vanu rizamba unge bonze yangara minoka na mrulo haruma kori ya kijeshi yafanya itendo amada shila yatuhumlwao yabo uo yekatsorengwa fishwa Facebook chabo lazima zanketi dezafanyiwa rekangar kubaluka ngabaketi rekangar kubaluka kabati shala dhima ende hukumlwa wandu wajue yoka kweli hawe mruoi hakadena dobi onu mpango wandobi mahakama izo zaona Mungu ekawa hukumundo ekawa hukumunai izo zaona Mungu soti pia kanjore jo Mwenyezi Mungu yejo kango hukumundo yejo kango saidio ndogo yokana banu woi fulani wae si shangara tukonde rabeja izo zahena Mungu mimi tikubali kanga mahakama na singa jokana rongo mada zila kwa na ujua wavenuwe yemruola rahawe jihakikisha yokashetendwa shikansi na minga mjukana ekeshe tendwa shikansi ne mwanya siwola yabuka mjukana kajaka waeche yabaka akandena wandu rekanru waezi wazuwa sabote rekawanru wa maupoza yabala dhima akandena wandu ala kulli hal ikale ungondo ya tuhumlwa rogo jizo adhima akandena wandu rekanru waezi jumkisha wake wandu waezi wabina derasa nikamruoi mapesa ritsanganyie derasa potezi inu jomkinishi ya wandu watowa ezi yokanarnike mruoi mapesa renderasa pote ritowezi inu zeroho kabati mrujo kantiranu ya amini mru minsino jabani amini mru kweli ngami hamwe serikali ngami banu shansi na uaminifu wokanjabanu nswambokana banu serikali wowo wakanza wa rumilioni wandu wajewa ulaya banu wanu wajabanu wajewa wawe wanu sino aminifu mahakama na ndefanya zao kama amini ukaisa hiyo ngarjojua bese wakati huo ngarjona le foto la hemru kamfikiri hanzantimizi ya direct yangu yinu kadhani pem na message harumwanyi wana shahatu kao mimu aminukana kamina na shahangu mu aminukana yotsi njema mrupa mru manamshesheo dukaya narfatartibu dostehilana amazi direct zinu suwa mbaye macho salamu manama mtukufu de utina nyangu sustehilana haku maksusu mramada mi ujiono kanaga la demo stehima na mkomori kama na mkomori waide mzaze munyuzaya ya tsambaze ya lele hatarwaswili madhamana hatarwaswili wandu ya wala dhima ya mastehima na mkomori ya kensi shona kanzanabe lukaya abotsoi nedeza nu aminukaya vanunga wakati ko hidwa shojo huenda hata mwanadamu lemewa ngamtaweze sura za hanyu ngamtawa mafoto bana sijona mamjiste babanu leo ngapo komateri zionao mru hata le foto lahe onokola mwana mshatu mkomori mreda njamwe maami hauzisa wimdahu bimramba mjini hao hata wa huyenga wakati ngo ambao wanduka weyejao maudu sijemjitsonga baya hamwerezo sosio inu mruka komante maratsi hodea maratsi hola pizza maudu msijemra pondewa banu zijazi kankodo banga mjoba nulizalwa mwana mshamkomori ngondeyo balawi mwana mahauono nokaja hula pizza nokaja utsaha maudu sijola pizza hono mbaba nzokodo bakartwa wakati wa sedali mfaume yokamanga rumi yao faume banu warjojo hu ani ridovu ramsiro urozimia mwecha itwa kawati batabu
shawewe kusina drone njibu karejiste mabulwa na ume de mwanamme ujode abana reponda wo mwanamme sha mwanamshe ulone shaho ulone mrumme au tsona mrumme wazalwa mauli ulido toma ya unde mrumshe ani unde mrumme yaje ulole unde wana unde sheo mwanamshe ibu yahe yere matengoni yonziro hana mwanamme mimi kaujamanu mundrede mlevi no juo kwa juka mitsimlevi mundrede cha ukazina undisa shawe mwanamshe mkomori ujo jamanu tesurwa rijo mchini hanyu riujue ujabanu wamba kaulutima yonziro amatengwa madalinu karijistehi watukufu wende mna message na kanalibeshewa na shahatu wakomoni na utasamaha ine namna mimi narongwa banu jajabanu nisedi ya upeu shati jabanu nionese zile kaundo zijirio ikao garisibanu garibabu hao rirema hatsoso wanakomori rangalie zanugo zinu eske zanugo zinu heli zifanshi hao faida hakika harumasi janibu mbili zinu mrugu sante ukana hao mrugu hisi ya ukana ekaze izitanda zinu ziresuise eske banu ejukore feidando leo wolu amaranya ejore feidando leo wende banru kadani mizinga iremwa eske banu ejore feidando eske banu marundanga wenando rangalie wasi gesaila ekamra baso pareni yasihe chatijona yoka wanruanu wakabanu wakawabil Ahmed Abdallah Muhammad Sambi wambangu ngudhulumishiho abahadi waziwa wanruanu godwara mavoti wade yao wala pizao mono tsono foto la hijuzi ahondo hata kawatata mruambo marongo wakana mwenyao banu yaka governor amba Dr. Salami kwa japoro ya wamba enye mrinacho zamba bengo mrinacho zamba kari unruta ishawiri baona na nyasi wanungwa kwa japoro zamba changa sibano wa mipango ya tijije mishindano kapatsibari na maji yaoneso kangaranzo nsike chao bengwa leo zitabi hao wanukamla za mwangalie zema itizinu nezinjiri shitosha meza sonsi pia sitwamba na bondre mahakama shelea shakapatia porojamano hau mimi japoro jamana bakana ngamjibiwa zidi ya shehi wanronuno ulwanja paro zamba sha sionokane zijirio eske banuka zichoharangendo harumazeno gozinu hanza mrielewe ya tiswanziani ende hanga meabure eske alimama zaliwe alo banu rapuzizi warongo zinji eske banu kweli garikubalio yokangarono dhamana ujoshinda ritomo zetabuzinu barilemewa rikena maji hasontipia rikena mwenje hasontipia rikirla wa zetabuzinu hasontipia eske ngabo mru rimwanao eske kweli kwa nru wanungo na hamu nemasiwa wanru wanuza bari watonda nzuani watonda mwali kwa jabaliliwa wahadisi ndo wanru walo hiyo nungu ngazi jangwa zambao watoto kangazija hulwe pirizo hulwe mahakama kwa tuzingarwa wajonda nzuani wazingarwa watoto kangazija go serikali iliyo wajonda mwali wazingarwa sabari watofanya siasa rumema si wakamili wajuse maraia waju haka kweli raona shanga mwana ukana nafsi eni mungu tofuna nkasi mfubajua he kwa tukubaliana karutujo dhamana wansi wadobi karutujo wa msungo wanda mweje karutujo programu waloni wanda hivi kama nao heli zangoze dawa tukufu wenge honda na kaza banu kamsa usabani namna na njia bange jomkini shamimi nijifikira kana banu tijanrongowe ili nitsange ili rifikiri ili rione na balati njia nai posoni mamrundwa jina onokana balati njia nai ya jundre wanzwa jalla huwe yene maana nsawo samaha harmanyo ndukanga mjukanga le director yinu rejukonanza la temense samaha ya ukaya ya bumimi unumtsango shanja jande ya jalla pise rachofikiri kana tijande ya baba hemruguli angalindo mru ya jahe banu yande yejono kangonza jahe banu yande mimi tido jabanu hadura repos bujo hea yankaze yenu yanzo yankaze yande yenu yanzo yande yizo tinde johundi sabanu ikamnuka za janto banu sidoro ngoa simambiani miumambiana tobala mzinga ya jani misebanu yalize pa selala le bonsi bas shanu gozo kamra hebanu yande awala pizza ofa komentari kama minukana izo sarizoea rirwara zibata sarizoea batufa kumor kan bishironi her amani wansijue kama benze Mwenyezi Mungu ajalie wandu wafanya shetendo shishinu au dhulumu mwana woi Mwenyezi Mungu ajalie ya wabenue riwaone wandu wanondo nese hukuma za walazimu wandu wanu Mwenyezi Mungu walibenai wanda wadhulumu mwana jene namna ila nekewe imru wa serikali nekewe imru wa serikali
kapatsirike banu rudambo kana na nifavorize woi haruma zitendwa ziziro za upeu hamada zinu Mwenyezi Mungu yake ajeliyo banuke mwana wayaliyo ke aparana her raere mesela monti pia rwababa hatu walawa rwazaza hatu rwandasha hatu Mwenyezi Mungu ajelie ya wasami ho banu waliyo Mwenyezi Mungu aribuleza her inshallah yajelie rike wanru yokarke banu rishiliane ritsange fikira za kibinadamu rikubaluka indetsi hatu rikubaluka karno ujohenda hamdu mzima rikubalwanukana lazima mjohensa kaza fikira zangu hana mna fulani baho wewe uheye utangaze fikira zangu hana mna fulani sheke tutsongeza kama bangano na ulezana na ulapizana na ujuruhilana yabo iketsina maana watukufu karti kiasi ya maharloni yo rijerke banu rudoto zanadabu na tolanaze nguo na tolanaibu shaka siwanro karonembi haurone njema rizishangirie heni mri yasange fikirahe rihunde zifaida ya hizo ngozinu watukufu komori karibu shironi khair Mwenyezi Mungu ajalie hatu kwake amani kama wabenze ya hauwe wa upeu nezembi irundemesha mema harumenti hatu sonsi pia kama wabenze gari jona na wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.